nongeye kubasuza mwese mukomeze gukurikira Nkunda Media umunsi ku munsi, turabakunda cyane. Kano kanya rero nje kubabwira amakuru ari kuva mu myidagaduro muri aya masaha. Inkuru ya mbere tugiye guheraho ni inkuru ya iShowSpeed, mu byamamare bigiye kuza mu Rwanda. Icyamamare ku nkoranyambaga Darren Jason Watkins Jr. uyu azwi nka iShowSpeed yatangaje urutonde rw'ibihugu 20 byo muri Afurika agiye gusura mu gihe cy'iminsi 28. Uyu mwamenye cyane nk'umuntu ukunze gukora celebration ya Cristiano Ronaldo cyangwa akaba umufana wihariye cyane wa Cristiano Ronaldo, mukunze kumubona cyane henshi aho Ronaldo yagiye gukina. Rero muri ibihugu mu byo yatangaje ko azasura muri iyi minsi mikuru ni igihugu cya mbere ni Algeria, Angola, Botswana, Egypt, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria n'u Rwanda by'umwihariko. Ubwo niyo mpamvu twanababwiye inkuru cyane kuko azaza mu Rwanda, Senegal, South Africa, Zambia ndetse na Zimbabwe. Ubu rero iShowSpeed akaba yagaragaje ko azatangira ibikorwa bye guhera ku itariki 29 Ukuboza uyu mwaka. Ni ibikorwa bizamara nyine iminsi 28. Ubwo mu mwitege abanyakigali, mu mwitege abamufana cyangwa abakunzi be cyane, mu mwitege ko uyu n'umuntu ukunzwe cyane ukurikirwa n'amamiliyoni menshi kuri Instagram. Mu zindi nkuru ni inkuru y'akababaro cyangwa iteye agahinda cyane, ni inkuru ya DJ Toxic. DJ Toxic yafunzwe ni nyuma y'uko agonze umupolisi agapfa, kandi umupolisi nyine iraye mu kazi. Mu nkuru dukesha igihe rero, polisi y'u Rwanda yataye muri yombi DJ Toxic nyuma yo kugonga umupolisi wari mu kazi agahita apfa. Iyi mpanuka yabaye mu rukerera rwo kwa 20 Ukuboza, ubwo ejo kwa gatandatu muri uyu mwaka. DJ Toxic ahita acika ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Umuvugizi wa polisi w'igihugu ACP Rutikanga Boniface yabwiye ko DJ Toxic yafashwe ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu kuko yabanje kubura. Boniface ati afungiye kuri station ya polisi ya Remera, yafashwe ku gicamunsi kuko yabanje kubura. Yafashwe ageze Karongi aho yaragiye ntiturahamenya, ariko yaragiye gucika. Yakomeje avuga ko polisi iri gukora iperereza ngo hamenyekane niba yari yanyoye ibisindisha. Nanone mu babonye iyo nkuru cyangwa mu babonye iyo mpanuka iba, bavuze ko babwiye igihe ko DJ Toxic yayikoze ubwo yavaga mu Kiyovu mu masaha y'urukerera amanuka umuhanda wa peage yihuta. Bamwe nanone bavuga ko yari avuye muri Kigali Universe. Ni abantu benshi batandukanye bakomeje kubivuga, ariko mu nkuru dukesha igihe bavuga ko yari avuye mu Kiyovu. Umupolisi rero yagonze yari ahagaze hakurya y'umuhanda, kubera umuvuduko mwinshi DJ Toxic yisanze ku kindi gisate cy'umuhanda, yurira inkengero zawo ahari umupolisi aramugonga. Bivugwa ko nanone bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe, DJ Toxic yananiwe kugenzura imodoka, aho kugonga ibyuma bizitira umuhanda ahari gukorerwa nyine imirimo y'umuhanda, yaje kwisanga yagonze umupolisi ndetse akisanga umupolisi apfuye. Ni impanuka yababaje abantu benshi, ababivuga bavuga ko ari impanuka yabaye nabi cyane. Ubwo rero mw'abantu mutwara ibinyabiziga murajye mwigenyesera kuko kano kanya ari mu maboko ataraye, arafunzwe, ndetse nanone murumva ko hari ubuzima bw'umuntu yamaze gupfusha. By'umwihariko nyine murumva ko ari umupolisi, umuntu uri mu nshingano. Urumva ibyo ni byaha byinshi azakurikirana. Urumva ari mu minsi mikuru, agiye mu maboko ataraye cyangwa mu buroko. Mu nkuru twasorezaho ni itangazo ryasohowe na RDB. Aya ni amabwiriza azagenga ibikorwa by'ubucuruzi buzajya gukorera ni amabwiriza agenga ibikorwa by'ubucuruzi bujyanye n'ubukerarugendo no kwakira abantu mu gihe cy'iminsi mikuru. Munyemerero iri tangazo ntibasomere, ni itangazo ryasohowe na RDB rivuga ngo aya ni amabwiriza agenga ibikorwa by'ubucuruzi bijyanye n'ubukerarugendo no kwakira abantu mu gihe cy'iminsi mikuru. RDB iratangira ivuga ati mu gihe twitegura kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka no mu rwego rwo korohereza abanyarwanda n'abatembera u Rwanda mu bikorwa bitandukanye n'ibyo kwidagadura bisoza umwaka, urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwashyizeho amasaha y'agateganyo azagenga ibikorwa by'ubucuruzi guhera tariki 22 Ukuboza uyu mwaka 2025 kugeza ku itariki 5 Mutarama 2026. Bavuga ati amasaha y'akazi n'ayakurikira: amaduka, ibigo bikorerwamo ubucuruzi binyuranye birimo restaurant, utubari n'utubyiniro bizemererwa gukora kugeza saa 9 za mu gitondo. Ubwo ni nyuma muri bracket bavuze ko nyuma y'amasaha 3 undi munsi utangiye kuva mu kwa mbere kugeza ku wa kane.
noneho ibyo bikorwa byemerewe gukora ijoro ryose, ubwo ni amasaha 24 kuri 24 guhera ku wa gatanu, muri weekend ndetse no mu yindi minsi y'imyida, ubwo ni nko kuri Noheli, Boxing Day ndetse na Bonane. Iyi ni iminsi yindi y'ibiruhuko yihariye. Nanone bakavuga ngo isuzumwa ryishyirwa mu bikorwa, amabwiriza asanzwe akurikizwa arimo ayo kugabanya urusaku no kudatanga cyangwa kutanywa inzoga ku bantu bari munsi y'imyaka 18 azakomeza kubahirizwa. Ubwo mwabacuruzi mwe guhereza inzoga abana bakiri bato birabujijwe, ubwo waramenye. Ikindi RDB iributsa abantu bose ko bakwiye kunywa mu rugero kandi bakirinda gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Birabujije guha inzoga umuntu bigaragara ko yasinze, kandi murirwa ko mu Rwanda dufite system ya tunywa less. Rero uramenye wowe unywa less. Inama mabwiriza ya RDB azagenga iyi minsi mikuru, azagenga uko ahantu hose atanga serivisi muri iyi minsi mikuru. Tugendeye nyine mwabyumvise, amaresitora cyangwa amabara n'amahoteli byose bikwiye kugenda kwitwara muri iyi minsi mikuru. Mu zindi nkuru rero turagenda tuzibona gake gake uko iminsi yicuma. Ngenda mwibutsa ko mugomba gukora subscribe mudushyigikire, muduhe ibitekerezo byanyu, muhore mubana natwe, turabakunda cyane. Iyi ni Nkunda Media, igihe cyose nta handi ni hano. Inkuru za buri munsi, inkuru zose ziri gutrendinga kuri social media, Instagram, Facebook, ahantu hose ni hano muzamuzisanga. See you rero, turabakunda cyane.